Пөдім Рашайри халық фрончин хастарызем республика рейшул ер сывлық сықлавин бағалықне бұрынмалы шүртер тыдымынчи еврлық сене культурба врендю адалановне күллень азырғазадырашы. Ашта мүлле шитменліксен бұррине візем лайық білейші. Обществалла хастарзембе республика бұшлық интивишне вақытлық бұрнышлаган Олег Николаев цельбульчы. Тельбулура халық фронтжин хастаризем Олег Николаева медицинари, культурари, экологири, шулзем вас эшри еврлық сенберге калазагдартырыш. Халық фронтжин регионды ойремен ердю жизен женбри Елена Даманова республикари сывлық сықлавенжи ларудыруба палаштаржы. Шактыдыма адаландарастезе иртни жолзенже чылайыш тоны булинде шитменлік сен бурға. Везенжен чи шивичи тухтырзем шитменни. Шавна була шинзене болужу барасыш пахалы хичагать. Выл медицина исченезен социалы иды везене татса барзан гына ларудырова ыры енне улыштарма майбур дезе жутлать. Шакна хейн пурны жинжи теслих пешіріплетре. Пинде дағыржар сагырвон бірем шылда Мургаш район больницыне ешлеме вырнашсан ана тюрех пурнмалы гдеспедевиштерня. Теп тухтыр жеме булзан вижи бөлімлі хватер бана. Хали ялзенже фельдшерба кушары пункт жезем худаярашы. Везене кирлі хадерзембе девиштереші, анжақ ішлеген жук. Онзыр бушне медицина учреждение зенже шинзене тюлевзер ежінас вырынне укшала булышмасын нетады жақтел булать. Чакнашкалы пулым зене хириш керешмелле. Обществора культура пызык вырын не жынать. Тере халық фронжин хастары зенжен тепли Николай Казаков. Она адаландарны преступление зень тада ыты керевзерешсен нишне чагаре. Унда екунда шупшап кубизем дуны, варланы, перберне узалзы Максимбе күрендерни елдах шинра культуру шукибе шығынна. Шавын бегех Шубашкарда культура институтне учных ышын Чаваш Шамрагезене Мускаври Шепкин училищене вренмея мабрахна. Николай Нилович Шухажыбе шагеже шинерен пужармалла. Уйрымах пулдарулы Шамрагзен шаржывын тепхулынче адаланмалла. Культура палы гезене упразах варасы, тавралыға тербеле Сибирге де галашрештел булыра. Тарлеги дүсен борунда шурт ер тирбелес бергиде, урамри зембергиде, онда тада урых тирбели бергиде пирымбадач пидину машин келет. Вазени бурнеде лепер, вазем калан не ширзаядны сене кайза траслезех тома, вырна тухса, такаки траслезе шаумбеги, мле онда ерге думала пулади, пулмази дезе, мле ушкун сене, мле министерство зене перледензе, Зембе бірле ергек метр жапыр. Шаванбегех ял хулана хытылада себе жығынны проектсем хадерлемесенчеш халық фронтжен хастарызем. Республикари муниципалитетсен федерации хысненчен уйырны укшаба теллевлі узугурма хадер булмалла. Пидину май укша упури пальдермес ранах пиделайх позалара сине шамбада хал ялды земде районды эшлеген земде өзем пурде бирле буштаранза паян терле проектсем думала ша проектсем халық сем хушинден пурде бирле сүтсея мала кышталара кирле ша вырынзене сойлаза илмеле ивара ша вырынзене мелегалама тирбее кертмеле. Шул ердыдымынже еврлықсе мұтларақ кая елза кележі дуныбе, проект бас метод документацияне ябы хадерленебе тада сакас параган әже ергелезе дыманыбе шығынна. Шак салдавзене булахынде шағаза норыз шула паян хигунчанде туза жидермен. Республика бұшлығын девишне вғытлық пұрнышлаган Олег Николаев пұрнеде темлейтлері. Халық фронтжы хастарызене шинзен бұрнышне лайықлада сыжын тұрышны жынта вдуре. Тельбулра малашне келіштерзе ішлеме калаш сададыл жеш. Чевашкин Гларамвали, Алена Артемкина, Вадим Владимиров.